251 Karbi Anglong Thomas Council Session Kachihili Avipin Pen Son Thom Alam Rai Kedeng. APHLC Arnam Teplong Hin Pen Kedam Tang CM Interaction Program Ahut Dun Thailo Pua Puthak Lam Clark Kachipi. Theng Piarong Along Pen Kupi Loitum Ale Na Pen Theng Piarong Aphan Kuson Pensi Kirai Nangji. DFO Robising Ti Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukiso akiso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai ke neli king phugacho rok la pen ke kikang neli king ta kikang samela mar jivon kijun pen amar kang ta medet King Pugiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la marjibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la sadwai ke mepi mane kisu atumdo sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medet lo sikaduk wetum ta chumun tha themani la Aprang la so kisu atho kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la so dwai ki yun ben ma se medat lo ka pleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long da ma KarbiAnglongLIVE Adabo Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Pini Birtang Ton Pen Arjuponik Tha Son Thom Kinang Sot Alamu Putha Kachingki Chingwai Ji La Pen Lam Rai Kedeng Ji Aphan Pu Vusik Ni Phaing Kola Trok Themana Ni Karbi Anglong Autonomous Council 251 Session Kangni Session along Karbi Anglong Autonomous Council a Chief Executive Member Dr. Tuliram Rong Hang Pen Son Thom Alam Kachingki Chingwai Ji Aphan Session along Paklang Alang ni Paklang ke Karbi Anglong Autonomous Council Judiciary Mate Conduct and Attire Rules Surini Rain Korapho Paklang Laso tengsi Karbi Anglong Autonomous Council a Judiciary ki BG lapen koson si ke klam kedam jia puthak chingki chingwailo Laso teng kaduka be chedon sarpen Judiciary along ingdeng ki thom kangsai alon pensi Karbi Anglong Autonomous Council Judiciary koratum sai klem pompo Village koralong rong sartum pensi ing saipo Laso phi Karbi Anglong Autonomous Council Judiciary koralong si ing saipo puta paklang Lason si Karbi Anglong District Long Pen nang ki Pieron Tengsi non puta Council Kichari Arona Tang Mate Rule and Procedure and Bomlan. Lasi ajer dingklui pen akinang jia teng Karbi Anglong Autonomous Territorial Council Kichari jia phan Rule and Procedure selam patang si pini session along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Vanlo. Laso teng council along kaduka be chidon sarsi denglo laso ki denga teng governor along approve upon lu poputa session along CM paklanglo laso phi Karbi Anglong arlo kapre asai kamalong ki dordi phophe apharman supplementary budget sikalak inkoira suri plikebra pharo phora phokebra piatangka ki hanga puthak tame Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen session along paklanglo Laso teng Karbi Anglong Autonomous Council along Kachihili Avipin Kaduka Vechedon Sarsi Lamrai Deng Kachirai Tang Sondo Antame Kachikroya Phan Governor along Pali Pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Session along Paklang Session along Kachitong EM NEC Tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Phan Lapuson Kidam Tangani Kiklem Thek Son Anta Kiklem Pen Karbi Anglong Apurno Ki Tokpot Kachuru Pajer Pensi Chedon Duni Hiro Council Rule and Procedure along Autonomous Teraja Kong Atengsi Karbi Anglong Autonomous Territorial Council along Tame Kichari Aron Atang Lapen Ajakong Pinang Anke Do Poputa Alangli CM Dr. Tuliram Ronghang Jailo Session Judera Phi Phirangkia Tumpen Kachingkia Hut Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Tapat Langap Along Lam Kia Puthak Tame Laso Puthak Alangli Kithan Ke Ahoy along Kithir Thip Monsam ki dojia phan sai klem bomlo Laso Pharman Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Aphantame Chingki Jethan Loputa Alangli Ningje
ajaha ka tum long le ka chojor ki do ko join ni si bang tum ni tuma long de pu chipulong lok lo ahok lo nili si ahoy ka charai kom japan akimang pen thingpi aklim pa elo laso teng nili agustin hansia tuma phan pinkhat ador ki do athingpi aklim si pa elo lahai thingpi thelo te ahoy ki dwara tuma phan ki wang jiar ni ale long po po ki mang pen si thingpi aklim pa elo puta alang li tham 1 kilometer kat golang padai Karbi tumang se dak no mesena thingpi elo long te moda khai lok lok ta dak arara tum phan pipo fulonil darap no la pen kada agostin hanse la border si to la pen parta ada arab ben chelang si elo la pen darap no ja border protection sita me ada cuma tumai bang kak sidat la pahin no kang la si la sobang ke aprang na dolo chok lang tum na pahin no lo aprang ili tum arleng tum dalang tum nang elo KarbiAnglongLIVE pro thengpi chuning ke hempirong dada Karbi tum fu piat lo sok ta pahin no piat lo lasi ada permanent solution je phandan chief minister man chingwai la konak sama bela chingkilo telefon pen la penada ga deputy chief minister bana chingkilo lasi lahaya Allah makta prabjin pen chingki pen la so permanent solution bana News report KarbiAnglongLIVE. APHLC Arnam Teplong hin pen kidam tang CM interaction program ahu tun thai lupo puthak lamklar kachipi pon lapen khironi PS ki parlo Arnam Teplong APHLC Racharya Songaphan BJP asong tuma hin pen ta seng along BJP mas joining along bangsuri si APHLC tum join dun det lobuke ahokali Nijang KarbiAnglong khironi PS ki parlo Arnam Teplong APHLC Racharya Songaphan BJP asong tuma hin pen ta seng along BJP mas joining along bangsuri si APHLC tum join dun detlo lapen hawai pura long BJP amas joining along ta bangsuri si an joining dun lopu si paklangpon lasi Arnam Teplong APHLC asong hin pen ki pachini ke kaduka bisi Arnam Teplong along ke bangsuri sira pharohini vet APHLC amunit ke lasi kuson si bangsuri hini APHLC asong tum don suri hini BJP mas joining along ki dukok lopusi APHLC Arnam Teplong pen arjuponthu Lasi lahai alam ke pachu bailo Arnam Teplong along APHLC asong ke kaya ting si do bomlang inuta BJP along dunde pusi Arnam Teplong APHLC left wing right wing amepu Ganthiram Phangchu Biren Tokbi Kongchunbang Biren Tokbi Bidisar Komal Timung left wing Kongchunbang Anil Chinthong apen Sonjoy Phangchu tumpen Phirangkia mailong pachini ponthu Kidam tang dak Arnam Teplong along CM interaction program nang kibia hut alang itum dak program kibia hut alang tum pulo Arnam Teplong ke APHLC ke ati etavelo dake herek lor lo pusilang tum pang dak pon lo laso pang dak det panapit alang itum taseng long puthot mas joining do dam lo laso penan tami so dagang bong along tapat tami apena dun sudam thulo lapen parni si het tami dak hawai pur long sitami alang tum mas joining bilo Sita la solong bang nilitum Arnam Teplong PS APHLC amai phu lori tum non dak kitong rapet arpudo claim rapet dan rapet tum korti do ans tami nilitum secretary la pen president pendang lok FYR pendang lok members pendang lok ans tami nilitum dak Arnam Teplong along bang ke isi APHLC velu puge la ke lam chobai pusi nilitum bang so mai long pen la so media hoi long pen nilitum pachit tagun pachit hang pon thulo APHLC atum pini dak Arnam Teplong along pen right wing left wing pen pustame nilitum isipet si dubom lang lap sidam tang ruling atum kewang dak APHLC piduan atum pan nang mars dunet lopu sitame nilitum ahok lo kijapon lapen dak secretary president kedua wi keduan tum pustame non tum Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE
Pirthe munir tum kai ke reng ilake tumon pen na pen ichi the ki wang stami ilitum oxygen mate tumon avite rengun e lason si theng piarong aphan ilitum kuson pen si kirai nang jima lapen ilitum oxygen kilongma lasu puthak tara langsu KCS asai hemalong Indian Forest Service IFS working plantation DFO robi singing ti lapen KCS amai phu hukum sing be atum pen raratuma phan ki pachini pon Lason si Pirthe Anglong kilir seng theng pi theng phangle avete munit votek vosol pen jontu jonwar pen chenglok kireng erapi ason ke do thek the lapen theng pi theng phangle dolote oxygen mate tumon le dote kireng erason anke do thak thekpo bangso pen mathapon si DFO robising tilapen KCS amai phu hukum sing be tum pen theng piarong pen ilitum kuson pen si ali kilong ma lapen Heng piarong aphan kuson pensi kirai nangjima aputhak raratuma phan kipachini pong la pentara lang solong dim forest ki paman ponji phan forest tum pen theng piarong ki ela pen kilana je phan isi siding pon pupusi ningje pon theng piarong forest tum pen e pon lo plotang te ilitum raratum pen tame ki pareng je phan ke kai ki ta ki lang kilana don bang kinang sot la pen theng pi theng phang jong si ilitum e ponji plotang te mixer plantation nangji athi prek jam athing pi epon pen dolu plote laso thing piarong thelote angsong athi anke votek busu chopon pu lapen arum ki kluan ke jontu jonwar pistame chulong pu lasi thing piarong ki the ki do pen tami ilitum along rialong lir seng sang pen oxygen mate tumon lapen atibin tami ki misen long pu lasi kadu ka ve KarbiAnglong do antami ilitum along rialong thing pi thing phangarong ki the abang kirok kijor kanghu asai pen thing pierong ki pana hok hidejia phantami pachini pon lapen non tar lang solong tami forest staff tum pen thing pierong ki e pen kilana kila hon pon pamijia phan sai deng pon pusi DFO robising ti pen nimji pon kape ka thing pisin tum taki si tum pon bom lo stamalo ke dang char kumara division lo kelang so bang no na biar ta asal soni ni maka joy si ini orlong si ku KCS president ke hai ani bi ahem malang ni hem kri dang si ahem ki hung ram si salam ki jin bai si apa hin ka ka tang lo si sombong por lang de long hin de long si pini yang lo de la bang soi tum tak sarve nang ko lang chari nang ko je ko an area si tum da den sol ku tang lo kalau soning kan tu si ke cheng lo ma amuswa itum sarvi kunang ko lapenan ke ko ansi ke tangoma apen ko anding ma pen kumara department sedang inisiatif ken ma ul aitum target nang ko pai sia system banang ko system akan ko asin tum non daban ke nam lona je forest ku meaning dictionary lo meaning ke forest to dictionary long meaning ke minimum 200 trees per hectare 1 hectare on a hectare long 200 minimum heavy of variety species different species do lagi forest to akan hokon the forest me status to and USA area in forest PRF RF sanctuary, national park, and World Heritage Site. World Heritage Site is Kajirona, tapi UNESCO mesti tapi recognize. Asi non itu mangke non langodang, non ni pen itu non dah lang sulong tingkang ebom lo of different species. Tapi ni tu si elo, just kan itu makan itu species ni elo. Kita mangke different species si nangko. Sweat ke itu forest department ke describe ke sweat species ke. Asal ko ano that 200 numbers of standing trees to lama bina. Abilang ko te aku itnang ko. Ate damang ke 200 minimum 200 trees anda chok. Parang soke 5 hektar long. Ate dagi tum ke KCS ke dake function duli public gathering duli pine da festival duli amasi tumang ke damang ke igota nangli. Kintu ini तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट अनाउंस के 1 हेक्टर long
2.5 meter into 2.5 meter spacing. 2 meter into 2 meter spacing blote ek hectare long puloko ba 2000 do nanji Newton forestry anong sa tente forest anong sa tente sa dagmangke nangli dak 200 minimum 200 species trees dolok longte ek hectare long bote itum forest kutum particular dak itum dim forest declare lo bote stop anedi itum damangke engage pamenang po it's a responsibilities and accountability fix nangpo je rong pharu sie long bangthong stop responsibility and accountability in addition to their normal duties now wrong pharu sie long bangthong stop ke atum dat lama chilo lopote akol lokle replace kan pora begin sebelam nasi la stop manta ni itum stop strength yang continue thai de master role forest guard chainman master role mali chainman forest guard forester 2 forester 1 deputy ranger amge frontline staff apen ranger ACF DFO contractor banke officer rank bolo banke council authority से transfer posting भेजी है साला frontline staff banke ताकि DFO division अंदर लोग होते DFO division jurisdiction होते DFO से transfer posting की long दिन पे CRNs को सर conservator सर्कुल KarbiAnglong में conservator से division पे division transfer होता स्टार नॉन इपुदानी होते दार transfer नाम में सीबी निकान के थॉम पे निकान फोके इन स्टाफ transfer नाम में पढ़ांग करोगे अथे तुम accountability and responsibility fix अंदर मानी या तुमके लगले ने conservator ना तुझी अगले council authority CM साधन में तुझी transfer minimum निकान फोके staff transfer दे अथे लतुमान अथेंपी के पारे ना तो पिलो अथे तुम लाके forest conservation act 1950 wildlife protection act 1927 दा बितुन अप्लाई di ke tangcho halapu ke sia samai phu hukum sing be pen kaning je pon ke thingpi thingpang rong ilitum kacherai kom vek nang ji athe thingpia rong pen stami akirap the pikhangjang pima pulote oxygen mate tomon la pen ati bin ke sang long pen danglok pinang an long pon lasila daktara lang solong do an thingpi tami forest tum pen kelana kelahon kachipaduk atum dote misen pu la pen thingpia rong ki kok pen le ki rengji kali la so posi rongra tum tami kelana kelahon bangke akinang sot puta ningje pon halo thingpia kinang sot ko pi posi thingpia kinang sot na bolam he man ke cheng ban ki ban khang pen la so thingpi kinang sot thingda la pi ko itu ko son si la thingpi kerai kong tu solam kita khang tu sai da tikinang kok dalam ta do de ma tum chung ba division itu Anglong di itu klaim yang kita pinang kok ini sai da tikino sudah me ada koson sih itu klaim sudah lima sustainable economy yang la solong sai da tiki dan si produk berupa sok sang anak itu sudah me dan anak tidak pokok pada tujuh yang memang dah keikon bong nang alam sisi mana dan unlock sedak tarang subangnya outside forest jadi sambil ada kami sonsila yang bikin kan ada pada tujuh on desain rumah malam sisi kita unlock dan itu memang tak kami lalu sila so wall environment dia kita total si pulang itu melak forest environment masih cerap unlock isi rak tanang ini bikin makinan sot alam hik rapan tangan ni memang kan sebenarnya terang buat tinggi tentang aku Anglong di songki dolang lam makan tinggi pakana kapal tinggi bukan tentang lunak itu tentang indigenous bukan semua soal tinggi tundak makin long tinggi implement Anglong tharwe yang kongkat tu kau dak dah potong dak forest kuncung mana kalau kita di sini itu sila kan lagi pada bongo kami ko amma nonta ki ko amma hakuna pon homlo nonta ko lo song do ko eng pan lagi andu ko ini nangi pidun angang budun tadu tu asimu pera thamlo ki ga inang elo sedame ala responsibility and accountability kolam theta mo alang li thamlo
nona mangelata itu properly kosong si laso idar bigi pare gima laso arpuban sipi pakanai inuda foresta ba inuda sai kama bangku pen rong an si raima rong haru bedela rong haru ke genetik la arpu lo ini laso ma itu mung si arpu cipi gode mana every everyone responsibility is nobody's responsibility ku isa salam bedo ala klebo bo ala belum pula suamat I think kita laga nota amal sige yong nagi abedalo data saya kenang soalam jalan lin News report KarbiAnglongLIVE. Vusik ni paing ko retrokar ni kang sampor pai puapor KarbiAnglong Women Justice Forum asai hemalong bukajana long ningkan trok also adai vi pinpen apran ke dam nang puthak ningduk chepaklang dunsi milur kaipen kachikimodun Bukajan Police Station ki parlo amrajana long ni paing ko rake thomarni amrajana long idon hem usupi arta ki jum hek ningkan trok also aphan apranar mu detpen ringwelar lo ki joklut pen mantuneta mathaun ipin phire meme ahuni mandetlo lasolam pen KarbiAnglong Women Justice Forum la pen serdihun serpindeng pirtha ka song tum chilangsi ningkan trok also apran kedam nanga phan milur kaipen kachikimo pedolo Lapen adai ke do Ranjit Basumatari phan raikom sai khetum nep check chot kali chirapsi hengtil det ansi ingsai nang jipu ke hang pedo Lapen government atum swalo tum ki jogwana phan sodak pen sai deng sirak nang ji athi swalo tum nonakaya long ki jogwana masi avi pin khangjang arta ki jum atum pen chenglok sarpi sarhang ana tumta ki jogwana masi avi detlo nasi central government state government apen KarbiAnglong Thomas Council atum tame swalo phan kiraikom asai prabjin pen deng nang ji pusi KAWJF amai phu violet BP chunbang Priscilla tirang pi pen ningji On behalf of IOC Puti here the platform of KarbiAnglong Women Justice Forum we appeal to the governor of Assam appeal to the Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma and then above all we appeal to Narendra Modi the PM of all India. I just want to ask one question. When will you protect the women of India and the girl child of India, Assam and KarbiAnglong? We need protection. Why we are victimized by the male gender? Why is it so? I want this question to be answered by the government and then the central government, state government, and then last but not the least, the KarbiAnglong Autonomous Council. 6 years old usupan chorebdet palam ka julong pe sinitin tala tumina nangdun no kasi la ke chorebdet unit apana bangke lapu insai po nang lupot lapu aku ci hadiram to ko nang lupot la son bangke abidesi lapang direct pensi pathi lot nai pe sinitum bangke justice pivek nai sini nilihin pen bangke nang je pula pa kasi do penong jo por bangke tar ingkora ke thom dil bang so ago to namate kisung bang kupon lo runang lo tapen tabang so muso phan ka pathi ve ka cholang rem amuni ta phan mate oso phan bangke ne ponlong lo lapen ke ne ponlong posame ni tum law and order mate police sakhi raikom sakhi tumatani tumake rupi ponlo labang songbong pen ni tum puje bangke kaino da phan bangke ne ponlong lo ingnang ponlong lo lapen ro pon lo ni tum hin benta seta ne lalang tumakam ke ne pen ke bengcho halale hokang sai kali se non bang ni litum KarbiAnglong Women Justice Forum lapen KarbiAnglong serdihun serbindeng ni mali petha song tum pen itum ki puja bang pen lapen kachuni rijalam bang lapelo nang litum district administration pen lapen law and order pen arpu bang ke claim pon tanglo pen tang pon tanglo boy fits tamen mang ni non bang itum court mate chief judicial court aphan pen high court supreme court aphan samini tum bangke kachuni region itum 6 schedule area along
hoi especially ka chuni ri bonje bangala lo nang le tum jong si mi thang sor lo phan ka ting hon bi nong pe purun mate ania purun mate bong amumar purun pen ka ting hon akho kang hon do pole pote akho kang sai pinang ji pen akho kang sai jong si pg purote la bangke direct hasi pinang po. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MEC constituency under Kakojan Sonaram Terang arong amikar Monju Rongphar Promise Rongphar lapen Mohen Rongphar Bangkethom Bhumkuruar ni pen Chennai long an kam chongda tamahut tuwar beng an lelo Mohen Rongphar bang kupai kelangnu kisomang cholong logjo EM Richard Tobiaphan kira kachohang Lason si Mohen Rongphar langnike Hemanta do thai siavi lapen ke KarbiAnglong lom chongdara thayavi ongsi apunwa sumar atum pen chingwaisi Chennai long anle chongda damnang busi chingwaisi bhomkuruar ni hempen barlo lapen tuwar beng an lelo amat Mohen Rongphar bang kupai kelang no jokiso manghu cholong lokno chongda damadim along anta lelilang lasi puthot hemchi wangje phan anta avidera jo hemchi wanje phan EM Richard Tobiaphan kirak kachuhang Mohen Rongphar kya somar bangke thomlo pinso bahini arlo soinul aklenga bangke ningkan kre trok silo adangwama bang ningkan kre phola penaki bia bang ningkan krihini anlo lasi hem ki choki junjia phananta ave kisung thektik lasi Mohen Rongphar cho rojun terang pi pen EM Richard Tobiaphan kirap vek tha pusi mekri meklang pen kirap ka chohang lasi nile tumke thangta klem thek thidetlo nili chor Mohen terono phan hem nang pali ji ke nangli chotlo sar pusi chuning ripon Itong kibang Tamil Nadu Chennai ka am chongda si bang sitami toware beng an nili ghan komon nang no pholo kama jo ini ani la son kisung khona ko lo lasi aja alinga bidi pen sitami telegram sa la pen Richard Sobi dwar bagure kang alangli phan sitami MEC Richard Tobi phan sitami chuning rilo nili tum phan heman kibangi phan ajana bidi sitami ini tum phan arab vekta lada pen ke dam ke de barani 12 baji anke datun ke dam 12 baji lo anke ala li puna kuri det pen ni tum dak anang ke lilo go hati de pen basam par pelang asam ke par aku ke alang ke ki la thang ke la so ke par krak pen alang li karjong ke heng nulut chopu anke ninje thap ninje pulo amara kisu ke tan ren ke hem ke ching punga jalo anke alang ni paspen tengah khan kam ke ni le hem kam lem dam pami po Chennai chongda dam pami po hem ta do thai di ma le pin lo asi dak chongda pen kem hem ki nang aja nang ku salang ni kisu dam pami lo aning hang pami si galani dum to bare ben kisu ke ni da News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang ni phai inkora pho arni West KarbiAnglong Palm Oil Farming Society tumpen phuloni cluster aro tarabasa ok longkualong palm oil ke epen ko anale dojima la penching thurjima pu chirok do mai padopon bangso mai long alohiaman pen ka chitong dun West KarbiAnglong Palm Oil Farming Society mai phu harsing ti bidisar susikanto timong phuloni BDC Dhoniram rong hang la pen ongdung sai chotikia tum chitong dun Society tumpen ke than pona tengke oil palm ta isia dor ke do hormu laki epen kaching thurjia varsai do I oil palm aruke ke epen Ningkan ki thoma phiathi chuliglong jilapen company dor ilinalong sikakre ki thom ando palm oil e ronga long pen lin plikep an long ponji pusi pachini pon jongsi ki edunje tum aning hang leputang te documents voter ID Aadhaar card pan card long lepata bank account photo pak thom dunangji
lapen ki ke somanam ki pananam nang litum ekana longsi nang che thabji lapen irong stami ake joy pen long ponji pusi pachini pon itu ko karon এই প্রজেক্টটো হল ন্যাশনাল মিশন অন ইডিবল অইল পামৰ আন্ডাৰত এটা প্ৰজেক্ট হয় সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট হয় এই প্ৰজেক্টটো আমি বিশেষকৈ আমি জনাত আন্দামান নিকোবৰ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ এইটো গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছে এই প্ৰজেক্টটো সকলো ৰাইজে সমানভাৱে এইটো সুবিধাটো পাব লাগে আৰু যিটো খেতি আমি ইউটিউবতো চালোঁ আৰু নিজেই গৈও যেনেকুৱা অসমত বুলি ক'বলৈ গ'লে গোৱালপাৰা দুধনৈ তাত 2017 চনৰ পৰা লগাই আছে তাতে ফলো বিক্ৰী হৈ আছে কিন্তু যিটো উৎপাদন আমি দেখিছোঁ যে অন্যান্য খেতিতকৈ বহু গুণে উৎপাদন বেছি যাৰ কাৰণে ইয়াৰ উৎপাদনৰ বেছি হোৱাৰ কাৰণে তাৰ ইনকামটো যথেষ্ট অন্যান্য যেনেকুৱা তামোল যেনেকুৱা ৰবৰ যেনেকুৱা কুঁহিয়া তাতকৈ মানে বহু গুণে বেছি যাৰ কাৰণে এই খেতি যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি এই পাহাৰীয়া অঞ্চলতো কোনো পধ্যেই দুখীয়া হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে কাৰণ এজন বিধৱা তিৰোতায়ো কমেও 5 বিঘাটো কৰিব পাৰে ফুলনি পেন্দিৰ জুনাৰংপি KarbiAnglongLIVE Somsi niphai inkora trokani anarlo apor khatkhati police station ke parlo lahuri janang kangalong rakia marpen ki pa jogji aphan chirok togamai lapen armu chejeng ki pa dopon Jasemet rakia hormu mate drugs ke chophai ki bat lapen drugs ke jor lapuson si armu ki bat bom penajo sober wellness shelter tum penchipatir piponsi International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking United Against Drugs Mass Awareness Rally Against Drugs Dimapur pen KarbiAnglong border pen Gotom Bosti Tinyali National Highway Thongkebar Circap an auto pen pachijeng ponsi say no to drugs pu ajai mek dengpon Pinpur dami non ovi ki mietum drugs ke chopena jok kanghu kanghi dokaidaro murder la pusonsi non malom aphai ke bat bomlo la sila pusonsi rong rupaluta drugs ke chophai ke pavidet nang jia phansi bor inang po society dewe izzat na aro manula so bor manuli ta khas na ke na life na ena gone moi sober wellness center de aiche treatment hole ena gone yete boigini ja boikina boyase ko moi ita mon kan change hoine moi la bhavana han bal babula korine change hoine aji moi be ki korele to dawai khamani tra kheti mane ke machawo na tai la life kina hobe to sudhare dibo itula main motive to kine moi be aji to rile participate korine কিমান সাল নিছে আপনি এডিক্টেড আছে মই এডিক্ট হওয়া 2004 মই 7-8 ইয়ার্স ইনে আদো হইনি এডিক্ট হই না ইনে HIV হেপাটাইটিস এনেকা পুরা ইনফেক্টেড আছে ইতুকে কেনেকা আইডেন্টিফাই করব কেনেকা ইতু পুরা मतलब দवाई কেনেকা স্টোর করব কোতে কোন হিসাবতে কাম করব লাগে ইতু অ্যাওয়ারনেস কারণে আমি খান আজি ইতু একটা র্যালি উলাইছে আমি খান গৌতম বস্তি পুরা নাগাল্যান্ড গেট লোকে যাইছে যা তো किले कोइले मेनली इतु गौतम बस्ती फ्रॉम गौतम बस्ती टू नागालैंड मेन हॉटस्पॉट होई किना আছে जोते ड्रग पेडलिंग ड्रग कंजम्पशन आरो हाई रिस्क HIV पेशेंट की दाना मतलब फ्री होई पिले बेरा আছে विदाउट एनी मतलब नॉलेज प्रिकॉशन इतु खाना तो इतु कारणे आमी अवेयरनेस करबो आमार सोसाइटी के अलग अवेयर करबो कारणे कि इतु सब लास्टे आमार जेनारेशन बर्बाद करी দিব आमार फ्यूचर बर्बाद करी দিব सोसाइटीते इको ভাল একটা কোজে না থাকিব না কিলে কইলে মোস্টলি ইতিয়া মইকে ইয়াতে অটো ড্রাইভার খানকে সাপোর্ট কৰিছে বিকজ তাহা নিজৰ সফর কৰি আছে ওলক পার্কিং তাহান্তি পার্কিংতে গাড়ী হয় আৰু কোনবা টায়ার চুরি হৈ যায় কোনবা ব্যাটারি চুরি হৈ যায় আৰু যেতিয়া ছোকরা খানকে ধরে তেতিয়া মোস্টলি ড্রাগ এডিক্ট ড্রাগ রিলেটেড পারসনে থাকে নিউজ রিপোর্ট KarbiAnglongLIVE Non malom en euro 9 mile pen nili umpanai birsingki pendanglok rongjang phong ka chelenga towar ki pami senje phanpura SOPDG 32.6 km RIDF black topping 5 km pen CC block 5 km kaselam asai dengpon bomlo bangso towar kaselam pami je phanpura DAV
Contraction Company Phansi ar backbone Kasilambo matawara long KarbiAnglong Thomas Council MDU Ping Maslai hin pen langchari namsi towar Kasilampon ke chok che puthak thek ponong lo la sojok Maslai alang li me thang ma chi thulpulsi towara jam ki the ki pun pen daglok towara long longli ki thok nang ji pen danglok towar ki pon vek nang ji aputhak paklang pon Kedamtang Rusik Nipai Inkoira Porni KarbiAnglong Thomas Council MDU Ping Maslai ke langchari damahut Umpanai Road Division PWD Engineer Dulal Dekaraja Amri VDC Chairman Sarthe Lekthe Amri BJP Mondala Mepu Anthony Kramsa Tumsitame Dunno La Solong Pinangan Adimalong Abangke Kasilampon Kechok Che Thek Pondong Si KarbiAnglong Thomas Council MDU Ping Maslai Hin Pen Contractor Phan Puthot Sai Pachiklem Pon Thu Pamejia Phan Than Pachini Pon Bangso Hut Calvert Highway Stame Kasilampon ke chok che jok hengro laplo la sila highway Stame puthot prabjin pen che Silampon thunang popusi Maslai hin pen tham tekanglo halapu engineer Sitame contractor Anathu Abi Kidun pu pen jok MDU Ping Maslai hin pen pinang an tam palong pono la si puthot che Silampon thu pami popusi contractor pen engineer Banghini Atum Sitame KarbiAnglong Thomas Council MDU Ping Maslai phan lamchak chipidunno Lasona sai ki pon thek apot team KarbiAnglong phan hawara tum kurwang thu pajirpon lapen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liramrong hang lapen locally MDU Ping Maslai phan lason tovar pi kewan thek apot churu ponno rasta yate duita portion ase eta portion to ogurir para ekni normalor oporologe ekni portion to RDF ase hitu conductor to mane amar giri parai kori ase aru 10 kilometers ho hitu pato logote ekini pointor para up to umpanai par kori Bersingki Rongjang Phongor koinogo hipale jitu aru eta scheme ase umbormon loge 32 kilometers ase hitu SOBD G scheme para etu kora hoise dev construction etu ঠিকাদার to আছে আৰু কোটেখিনি কাম বিলাক আজি মানে ফুল স্পিড কাম বিলাক চলি আছে কত কত কি মানে ৰেক্টিফিকেশন কৰিব লগা আছে কাম চলি থকা অৱস্থাতে মই আৰু লগতে আমাৰ এই স্থানীয় মুৰবী সকল আছে লগতে ঠিকাদাৰ সকলো যি সকলে কাম কৰি আছে আৰু ডিপাৰ্টমেন্টৰ ষ্টাফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ যি সকল ইয়াত কাম কৰি আছে সকলোকে লগত লৈ বিলাই সম্পূৰ্ণভাৱে এটো ইনস্পেকচনৰ কাৰণে আমি আজি আইছো আজি সেকেন্ড টাইম ইনস্পেকচন মই আইছো আৰু কামটো যিখিনি কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে তো কামটো মানে ঠিকে ঠাকে চলি আছে অৱশ্যে ঠায়ে ঠায়ে মাজে মাজে মানে ৰেক্টিফিকেশন কৰিব লগা নথকা নহয় এইবিলাক আমি গোটেইখিনি এটো পইণ্ট আউট কৰিছো স্পেশালি কালপাৰ্ট কনস্ট্ৰাকচনৰ ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান এটো কোৱালিটিটো মানে ঠিক হোৱা নাই হেতু গোটেইখিনি ৰেক্টিফিকেশন কৰা হ'ব Chinthong pen hemari rong phar KarbiAnglongLIVE Harsing teron alangli inut chingki mesen ki claim ke dam athik jot chothap junthap dothap damthap abang phukali bonta kopi koson akisung kachitong ki kon kimon ki dolone longre ausa ki do boha ki kimpi damji pupenajo longre pen hem kachewang arni pen kangbodet chiklojon thom plengdet anta hemnang chilele den Harsing teron chiklojon thom pen kachewang bederjok alang nichor kawe bp ke so thek tikang bong pen stame chiri dun bomno Lasika duka ve kes ilapena kaprek hampa song do anta ki rinang chirap dunjia phan chuningri Kimatha thuong thudong parlin phak lopusi kawe bepi achor pen kaningria lamthi chipaklang Kalitang kangbura teron lapen kalitang kamir senar piasupo harsing teron achor kawe bepi harlong langdo wodilar hamson timung GB believers church arongame kardo Harsing teron ki damtang jami chiklo asupi serlin teron pipen kachilang babuing leng ausa hem longre terang arong along asupo ki dua boha ki kimpi dampen hem kachewang lu pupen non puta theklong ledet
Lasi ki thek long bang ling stami tong skot pen Sunday tiron asupo akibisi contact number 99571 47728 along nang birta iktha puta kachuning ri padopon Nili ke bang bor mane he ma sortang der posi ciri nang ko mani tu polo kasi nili kachuning ri je bang ke kes itum sita me kangjin so pen nili phat amala bang so mohor pen nebra nang ban pibek nang ji banang ri pibek nang pasi nili hin hoi pan ke chuning ri lo mane alang li hen pen ki balap ana polo porsi arideng ga hok lo li disagel aki mitek nambe pen iriver lang sagel do arideng apen a joy pi te hen pen chipon app jarong ki son jarong media ki app chi thapon o pina arokom amasala nili ka chuning rigela hello se aja na hok le inglong atok anno tunan ma ki do si tame nang ri pibek pen hen nang thon be nang chi sini ni chuning rilu na pen ke kisu kisung ki boy ki cholong le ki junong le ki phon ta kalilang hempen kidam jui non puta ka chewang vedera jo nang somar do an pen tu me khri bu propensi puthot nang hem ki wang thu je phan chuning rilo kang budera bang phu harsing teron phan kiri kilong vek je phan KarbiAnglong Thomas Council ki chari CM Dr. Liram Rong hang aphan akirap kilong je phan chuning ripon pilo aru bosik non ja khong ke hodi nalo chiklo jon thom an hen ben ka be inke hala bang so hut nang don nang gi ma sal pura ne ta pula nang don nang ne lo hen ta sik sa ong pon nang ke nang don nang ne lo ni an pa pong dam cha ko ke lo ama se dam ji lo ke hada ke hen pa pong lo e la hen pa pong tang lo ke e be la por bang ke army bang ke la ke hen pen ke bar cheng ke ko ba apolong re ken hada pa nang ke bar thu ke oso mar hen ta nang ke bar tho bang ke bila kun ni bar ani kang sa ada pen ke bar ke ni phanang ke than ke baji pli baji ke thom la so pol long si nang ke bar lo ko ta ha ni phanai thana te ko malona than ke so la la su nang ke than bang ke so so mara cholo jo ingleng sang ho si he kunang kuri lo mat ana por si he pan nang ke sun lon te pula baji pli ba baji ke thom la so pol lom lo bon ni nang ke bar Hamran pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Kedam tang vosik ni phain kora throkani International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking arani Chokiola Higher Secondary School along talon dunlo Bangso ke talon ponji aphanpura Chokiola Police Station atum kachipatir pi pon along Chokiola HS School TLNC TAC lapen Village Defense Party atum cherap chito dunlo Bangso International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking arani ke talon ponahut Chokiola PS Officer in Charge Karna Pegu Chokiola HS School Principal Dr. Ranjit Ronghang Chokiola Police Station Maiphu Elison Rongphar Nagari Committee Amaiphu Anondo Rongphar pendanglo pinang an man ke duatum bangso ke talon along chitong dunti Jai mega teng pen ka chitong do ana tuma phan kurwang thu ke bajer pen bangsora ni ke talon nang ko ka puthak Dr. Ranjit Ronghang hin pen klarda kalam thi than paklang pon la pen drugs abuse and illicit trafficking aputhak abangke ki du la pen ka chichini che thek atum ana phanstami ka chithan chimum bonji aphanstami than pachini ponthu nona kai hut ovi kimia tum rakya hormu ki chophai abang nang bat bomlo Sitami bangso araki ke chua hin na bangke chari dunamasi nangni lapen bangso araki ke chua phai ki pajum pon thekje phanstami iritum aham phanga longpen pahilo pon bom nangji lapen pavir pon bom nangji pusi Chokiola Police Station OC Karna Pegu pen ningje pon Bangso mai long say no to drugs say yes to education puasemi sitami dengponsi misen pen mai pajut pon Koilamati pen Samson iti KarbiAnglongLIVE Pinia birta kala ponsi kang ton poniklo kardong